Parlamentu su naime ponuđene 3 platforme, ali nakon što je kasno sinoć Stranka demokratske akcije je izašla pred parlament sa memorandumom o proglašenju suvereniteta i samostalnosti Bosne i Hercegovine, sjednica je dobila dramatičan karakter. Odmah su po običaju reagirali poslanici Srpske demokratske stranke ističući da se taj memorandum odbacuje u cjelini, tvrdeći da će, koliko nadglasavanjem bude usvojen, to predstavljati početak građanskog rata u Bosni i Hercegovini. HDZ je podržao ovaj memorandum SDA. Tragovi naši više ne vide se, korak po korak se prošlost briše. Zar ne vidiš to? Sve hladno je oko mene. Iz daljine gledam kako nestaje sve. Jedni slave je, drugi ginu, zatrebalo je, sve tužno je oko mene. List po list polako umire, kao da je jesen ili crno proljeće. List po list polako umire, kao da je jesen ili crno proljeće. Hiljadu duša zbog tebe patilo je, svako jutro sve više se sebi diviš. Zar ti možeš to? Sve prokleto je oko tebe. List po list polako umire, kao da je jesen ili crno proljeće. List po list polako umire, kao da je jesen ili crno proljeće. Time je ozbiljno ugrožen ustavno-pravni poredak zasnovan na suverenitetu i ravnopravnosti konstitutivnih naroda, a otvoren put u bezakonje i haos. Rođen Hegić Osmana Husein, rođen 1920. I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, samo vi to ne vidite. Hegić Osmana Husein, rođen 1920.